Fagao so kai the salu na these are material evidence kawe. Lay say nobody can deny. Adugi proof kaino no uzi miyam na uzi your own MP twice it happened natra. Anirakto uzi evidence ni. I have filed an RTI now. Karamba law magi makada karamba executive order to organize no buffer zone na same is law na ngak ta territory machet ama semaga ko executive decision na chalaiba mo se decisionism ko ne se rule of law na chataba law na phaba yada ba territory akoi ki samna da international border da no means lane nam leida so na kan country ki law su chataba songi law su chataba lawless oi ba domain nam leiba ko adugi type to Manipur da mo sik seme cover tawduna leiraba mafam CRPC ki 131 leiba aswal itrasu sigi law gi enforcement gi all mechanism am sung ma gi material strength men on the ground leina kamai ta 60,000 people gi mayum mangan grino. This is first question we need to ask. State later na nang poppy cultivation kanana regulate tawdo club na tawdori brava NRC taw core issue hai je NRC se koi nupi maina pa bi ma'am na tawga ima ke them nam ju tawdori brava sarkar hai bam leibam talk to state ma adu completely delegitimize tawre asi hana recover tawrakan the critical issue ni illegal immigration is a critical issue poppy plantation is a critical issue adu da nate deforestation jo lairi decades old armed conflict lairi ekoi marakta aspiration of different groups to lairi ko hai bam mayam je handle tawge di nangi lainga kai ba state bam han laite yaroi bam adu laitana chungang hang da laire state na tawri su karino sineba troop adyam laina law laina kamaino thingau number 1 Pagao so ikagi police station na cover to over there nangi hojiki ngarang kai keno se nganu se anu konse sida nangi osidu na sangba yaratra gadi wadu karino ba police station je karino ba so you are already bifurcating the state in de facto police station am da ino osi ne pham ne ga ai gi jurisdiction da chang yaro isi bu atra kaino ai da nate ba se asigi is a de facto to races nang you are already destroying Manipur se already de facto nang na thugai ne ba law sin hoji akoi mit u da bai wane ba aina namu akoi gi honorable governor unab sa hairam mane ba law and order se enforce au ge di nang CRP army da depend tau yaro India system da di local police has to be recovered and strengthened Manipur gi police se ijat laina mathau na ha pa ga ne hek hingat handri ba nang kadra tau laina Manipur police mathau na yaw de kai khange da jai ni Micham da nate police station gi ning offices sang bada che entry tor ma changi tholok tu entry taw ezi walo er khadoine ba jik me deny tor ka ngai tor son